Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayin. Sakmay na at tipay ni Auntie Jor. Thank you. Kaya't ko man nga ibaga, adagiti kablaaw mangganyo ije shout out video ket dagitihan nga may basa dito ita adu ngamin ket kumurang ti oras papagaya. Ngem makita yo pay gaya ije screen daytoy i-record tayo ita. Ket dagiti lang banggiton tayo, dagiti i-welcome tayo barbaro. Listeners tayo ada Ateo, Abigail Lidayan, Maribel Padua, kan Lolita Mang Lalan. Okay, so thank you so much kada kayo amin papagayan. Pahabol, kastamat kani Badong Padua ti San Juan La Union. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Ulo ti pamilya. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Iya, pailanalpas naglaba. Agkarkaraid akmanan. Di danto pay amuti tumulong. Asinaw ti bagbagam. Sika, Pakasigurambay a kanyak Paulina. na masikuranak at talaga. Takumanuti kami akabalay mo. Idinto ta sika ket nakadikwatro ka lang ditabal kun ngagpaypayubyob. Kasla ka sino ditan adon. Nakol uli magkakditaw pakasiksikuran na. Nagtrabaho ka kanila ay. Apay no si ka kumamot tentag karaed. Tapno may tuloy kumutilablabaak. Dubli-dubli ti trabaho. Nagkuna nga may nadubliyang titrabaho. Imbis kit di nga umarayat kan. Tapno adu ti mailipas at trabaho. Makapasurom dagiti ibagbagam. Paulina, sanak nga apaan. Ngamen, siya, ti ulo ti pamilya. Mas daawak Sika ngagpaiso ti ulo ti pamilya. Sika kumangarod ati modelo wano pagwadan ngam saan mat. Ta sika amot ti pasaway alakay. Ha? Yinanakman pay. Nabanugak ang nagdalos kan nagugas. Anya pay ayat aramidam. Agkaraidak pay kumaditarwar nanang. Ta nagadumot kay wara bulbulong. Oray day tala kumaamot ati may tulong ni tatang mo. Anya ayat aramidam ni tatang. Kasi tisigod agpaypayubyob akas ladon anaka di 4 di tabalkon akas la asino. Siyak man ti mangibagakin ni tatang ta tumulong mo. Anyati ko na mga ibagam, Marjet. Nabannog kamin kin ni nanang tatang. Iso ada kayo kumamutan ati agkaraid di tarwar.
Kat no nagkaray doon ni nanang mo. Jak pa'y sinagadan dita likudan, kun dita sikigan ti balay. Saan man abaon-baonan? Nagawan mo na panagraam niya iti ulo ti pamilya. Ay na, ti Riyaw, day tala ti amum nga ibaga. Ti ulo ti pamilya, ti modelo, saan kat asakit ti ulo. Ah, Day, simbang put kamut gaya man, manipod iti trabaho, anak. Wala nan. Nalpay kayo magtanasang putak. Kano, nabambanugak ngamin, anak. Saan kayo na ngagbambanog ata bakit kayon? Kasimot ni ading mo no jak tulungan. Kat ni tatangay. Don, day ta amam. Anya? Day talagpay payubyub di tabalkon ti trabaho na. Anya? Uray isula ko man ti agkaray di tarwar. Ta nalawat ti makaraidan dita. Kung nga rod, sapay nagado ti bulbulong agregreg. Ngala. Bayan nyo, tay bagag kanitatang, ta binigat at tulungan na kayo agkaraid. Bareng no denggen na ka anak. Saan mo tadakos ti bagag kan ko ana? Kan ibagak iti nasayaat. Awan lat amok iti day tapasaway alakay. Anya? Uray na tanana. Tatang, mayat mo't kayo ti binigat nga exercise. Uwan masulitak. Ha? Saan kayo ngagsulsulit? Pagsayaatan ti karadkad ti exercise. Nang runa ket lakay kayon. Babandugang ang jogging. Ure saan kayo ngagjogging? Agpag na kaylatan iti aglikmot ti balay. Mayat daytan nga exercise. Uwan matkas di Kan isardan yung matan ti agsigarilyaw. Tapno nasalon at ti barayaw. Wintaw. Narigat mo tano pigla ngay katantamad Nala, ti napatag ket ininaot nga sardan yung ti agsigarilyaw. Ta malaksi da gastos, pakaalan pa iti sakit. Ag-exercise kayo gede. Agpag na kayo. Alaway. Kung magna kayo matla nga manglikmot iti balay, igaman nyo maten di karaid, tapambaran nyo ti agkaraid. Anya. Double purpose tatang. Maka-exercise kayo, makadalos kayo pa Matulungan nyo pa ni nanang. Idalan mo pala iti exercise. Di mo pala imbaga, pagdalusan nakitinal daw, o naidaitan dyan. Ha? Ilan ko man iti atintog at tugaw iti balkaw na. Nagngiwat dagitan nga natijabla. Ay! Di kay man lumablabas di tayo no kasta tingaw ngiwat yaw. Di ka karkarit ti Riyaw. Ang mga numay sarsarak ka. Arabisek to pa'y amin ida. Abay ayata nagkarit ka. Si kanto pa'y tinarabis da. Di pa'y naitaaw ti mga rabis kanyak Paulina. Na naglastugan. Masadutak lang amin kahit nga masidag ka na kwada no na tayo lumabas na ta arabisek ko maidakay. Anya. Maminsan pa'y lumabas da nakaariwawa makaraman da amin ay. Adon tinarabis mo. Ay buya to nga arabis kita.
Nagkarit ka, nagbasit ta bagay. Dinaklan iti bagi ayan ay ta. Mamin anok mo't nga ya palsiitan ida. Ha? Agarimbangaw man na iti anak ti Jablaw. Lumawas kami pa eh. Lakaya-karit. Lakaya-karit. Na, Oh, lakaya-karit. karitang dakdag iti anak ti Jablaw ah. Oh, lakaya-karit. Umay kayo man dito paramanan ni kayaw. Agtal na ka man, tiryaw. Ay, basbastusan da ka lang arodon ka puti ta ugalim. Kaya mo pa'y lati ag suba. Ipatanak, tinakanawaan, tinakparamanan ida. Ay, alaman nga raw, Sigati, puro ba natin? ibulos ka man ta kita ag man kilaing mau. Ha? Ala tatang, da kayon ti pagsasaritaan dagiti boys dita. Anyaya, ti bagbagada. Nagkarit kayo kano ka nagbasit mo ti bagiyo. Kasta, ti bagbagada. Agore ka man tayo nakluguban ida. Anya? Da kayo ati luguban da tatang. Anya, ape, pagkit kita am kanyak nga ma'am, awan babaal na. Ora sino pa'y kanakwada, jak atrasan. Nala, in kay baga kanakwada, nga umay da amin diti balay. No talaga analaing ka di sikat ti mapaniti ayanda. Anya, ay, anak ti Diablo kayaw. Ay, siya ka nila lakay-karit ang. Apay ayat agkasta ka. Kitno ko makaringring damay. Bay amlat ta tasan damot nga agindog di tabatog tayo. Lumabas dalang mo. Kita man dagiti karuba tayo. Bay andala ida nga agariwawa. Si karik lamador ka mo. Ay, lakaya-karit. Danda. Lapdandak bakay. Lapdandak. Da mga no makapataya kiti na ito kinalakay ka. Ay ka no feel mo ti dumarop ako makamukan. Bannog ki din ti bagay amang tengtengel keng ka. Go! Na Tatang, maday tinakarit alakay. Kasauyo lang nagtagtutubo tinasayaat. Iti kasta, amu na kayo araaman. Bas, taos na gijay. Awan sorsoro na. Isa ti babag to ida amay. Tatang, saan analakat tumibab ita apanawin? Isa relax lang. Ay, at pagkit kita anda kanyak. Murta lang. Diyak amaw ngay sakit ti pamilya, kasta. Siya ti ulo ti pamilya. Sa didak karit-karitan na kita tao. Tatang, awan koneksyon da ita iti kinaulo yo iti pamilya. Awan bibiyang da iti kinaulo yo iti pamilya. Ay, at pagkit kita na kanya, takraw, awan babal na. Ay na tatang, bayan nyo rita, pakaipaspasuban nyo lang. Saya atin nyo kit di ida, tapno amu na kayo araaman. Palsi, takto pa iti ulo na. Anya? Ay, unay day tan tatang.
Gayemon nyo kit di dagidya alalaki. Tapno addan tumangisakit kada kayo. Anya gayiman ngay bagbagam. Sino adaya? Gayiman. Sakti gayiman da. Ha? Sumipsipakit dahin ka nagiti agat gatas pala tingiwa na. Piwir-piwir to patingiwa da. Apaya diyo kaya ti pabagbagaan tatang. Siya, ti ulo ti pamilya Marjay. So, di ka man kun, di bagbaga kanya. Anya? Ay natatang, panangisakit ti bagbagak. Saan apanang tagibasit kada kayo? Ada panunot ka. Siyak ti tao, asaan na masapula mabagbagaan. Nagitakit din at tao, timang parmag kanyak. Ang kore pas-pas da akaslamanok, no magayang ko ida. Kada mapalsi itak ida. Unay mo dayta na kinaranggas ti panunot yu tatang? Salangan ti panunot ko na ta. Talaga nga ramida kada ko na ano sakti karkaritin da. Mamin ano damit lang. Anya? Unay daytan, tatang? Nakman mat rumaman iti dolyar nila kay Pedro. Uy! Gari talakay! Karita niya. Nagdadak. Nagdadak titibagi na kita dua masabat ko. Ang agpadla ba kabuteng ko ida. Uy, lakay! Payakas na ti panagsa sa oyo kanya. Lakay kung kunayo mo latan. Kaya tiyata luguban kaya. Luguban na kami, kundi sa nalagay! Napuruan ako. Natiboy! Basta maunatakaon. Uy, lakay! Maminsan pa'y gagkarit-karit ka. Hindi pun minti agas mo. Ay, saan babaraw? Agaw ko lang, may nagtiimpok-pok ka o ko iday. Ang umilang mati, pananglugubigan ka. Ibaga ma, no nasakitin ka mo. Rapay suwa kong di manguyos iti agas mo. Ay, saan abaraw? Ay, agin nagaw tayo laing, may sikamag. Ne, kita magkatawag. Nagutot ti dinanog da. Papayngag tayo mo ka. Mamay, sikalakay. Saan baraw? Ang daynaya mo dumakayamag. Ti ko nak. Agawit tayaon. Basta. Good boy kayo. Tapno, saan kayo ang may rubo? Unay dayta. Apirman nga ron babaraw. Sige. Alay ka. Nagpigsabot ting apir dayta. Nagsaniit. Ay na. Basta kapiksa ti ayat mikan kalakay. Basta good boy ka. Unay daytan. Hindi ka. Agnakam kamot nga tanteryo. Laklakayan ka nga main akarit. Nagbasit tabagay ngam nagkarit ka. Mamin anuda ka lang nga ipuruak. Nagkarit ka. Ulit-ulit matay magbagam pa ulina. Nagbalbaliwak lang arudain. Sigurado ka. Amangan no italaeng akan nito ti panagbalbaliw mo. Ngam inton agimbag dagita dogol mo. Agkarit kan tumanen. Unay dayta na panagsasaum bakit? Imbes nga agkarit-karit ka dita.
agsagad ka ki iti arubayan, ken agpoor ka iti bulbulong, agkuti-kuti ka, agtrabaho ka. Makatulong ka pa iti pamilyam. Unay daytan, lakay. No addar aramidem, saan mo amadlaw, dagiti pakaluksawam nga aramid ti sabali a tao. Ngamen, addam ako na, apakakumikumam. Alawin man lang ang tapnog talnakan. Gamnay, siyak pa lang ti ulo ti pamilya, uray agtong palakin ka. Kasi kamo ta talaga. Unay daytan, teryo. Lakay teryo, ti ulo ti pamilya ket sana nakarit, sana napalangguad, no di ket nasayaat ti ugali ti ulo ti pamilya. Modelo, pagwadan, kasta ti ulo ti pamilya. Sana daytay impakitam nga nakarit ka, nauyong, saan nga nasaya ti kas dyan? Sa bagay, nagbalbaliw ka matayan na niya, lakay teryaw. Bueno, ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan arapauluan. Ulo ti pamilya. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsarunupay pakasaritaan, amay tampok matlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Dramatives TV YouTube channel. Unay daytan kaka.